عل... علمنا ازاي نتكلم ايطالي. ايوه، انا هرد على الناس اللي بتغلط فيها وبتشتم فيا ومراتي بالايطالي عشان ما يفهموش بالعربي. واللي درت توتي كلك الكاكا تروبو non fa nulla. صعب انا؟ صح. يعني اللي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجه. صعب انا؟ صح. اديله رمضان. وتاني حاجه احب اقولها للناس، quella gente quella che te lo dà il consiglio su social media ti dice devi fare qua là qua è gente falsa perché la consiglio si dà il privato. صح انا؟ صح. صح انا؟ صح. اديله رمضان. يعني لو حد عاوز يديك نصيحه يديها لك في الخاص، ما اديهاش ليك على عام. سيبك من شغل حماده وقع مني دي زي اللي انا شفته بقول لك حوار كده. المهم ولما درتك الجنت tutto questa gente falsa non fai affari sua. يعني ناس هاكس ما بيخلوهمش في حالهم. ما ايوه mai hai visto me? Ha detto qualcuno non fai niente? E non mi frega niente nessuno. uno fai quella che vuoi. انا ما بشغلش حد، كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه. فاهم؟ اديه صبرا جواردا توتي. ربنا فوق شايف الكل. صعب انا؟ اسد. شفت الايطالي بتاعي؟ ايطالي يجي منه ولا لا؟ صعب انا؟ صح. انت فاهم حاجه؟ صح. ركبته انت؟ توتو والله